Rongoro wa gusimiye kaunti ya Kisa gandira kumurekera lya bakawa koleka no mugavana we kaunti ya Kisa Paul Simbarati asiri tukulira ni gakoletaro ya Musia bano gocha senyagetari Eliam ya Gesusu level 4 asabona nyara komera na kuligira ligoro yobo korre bogendrete asenyagetari jo okona cross nyagetari ni garate abereka gote yaguna ni giro mu cyano monne kubwatikana nchira abanyagetari bamenyeta sensemejo asogote yaguna mu cyandoro ni goro monene anemuna sinyomba cya abanyagetari kolengana arate boygo ni gate bira sentunde ntangane na Kenya getali ya kizungu nyarere kubekero chi milioni 15 ekira konya sensemelia ya magachon tinga kechirati ni gate biro chikobekana la sentunde ya kabire chi milioni 30 ekyo chira konya sensemo ya magacho nakone kubuna abanyagetali nkonyora barasagiye bakomenya kerekeri bagendrete kurobo korro cha sensemejo igate biro na chikobotera namo na barayibande anekuro sensemelio bochino kone kubuna nyagetali ya Kisusu eyere level 4 nkonyarere gotwara obokorri bubwendete go cha sawa menyi ase ensemeyo Tante by'abantu bamenyo bonse bagusi bali bakumike facility ya Kisusu kasai kawanja ese forward budget tubwate ngo bekande milioni 30 hectare 30 wose first phase that them be milioni 15 so that by supplementary umuntu wasoime torona ndio sento momete 30 akole emiyaga acherega hectare kuri mutu yana mora nginero ogende moyega kendenke mochari tei administration teyo nwana saba kolega soito wa kolega bamenyete bobe kubwa none chinka chiao igo I want to promise abakoli bane once gas abanyagitari bale mai God willing in another 6 months na mukonyora saki ya mu operate this hospital last made a net to normal kurumugaka professor anyarose mpaka bona ikorokana kini ganya gakoleka nanche na undertaken nanko nyarose bantu baminto nturashua dinga egas which mutubega ngokora toligas no mweshimwa kirage no muntu mungwanale igo ninyendre okolera abantu baitigas na mwantu. Yes. Lakini kwa gavana ngambia mno asoko kwa facility to Kisusu level 4 tarire digire gunere rodre mechando tobwate na endo promise lingango bekali chibesa 30 million cyo gukora renovation asenya gitari ito ya Kisusu na ende ninde no mayane gavana ga kwanire igote birenga Kisusu yeto in 6 months ngora biri nanye bone ga se budget yeto bwate to kujukora ibintu mbiro na bekire biko cyakora iga na ende nimanyetinga ngoikera na bire abantu weka barre change ga Kisusu na ende asenya especially asenya gitari yeto ya level 4 na